beNkosi. Ite Petros wa pele. Incwadi yokuqala Chapter kaBeNkosi 5 verse 14. 5 verse 14. Empa pele ke tla mo. Before ndisiza apho Ke batla hore bana ba morena. ngifuna ukuthi ngathi Iske la khathatse. ningakhathazeki La ile ntho ngile ngwe. nakwinto yonke La haibe mhlomong ka ba teng mhlomong asalla. noba kungakho oshiyekelayo Aska kwabhu. angakhathazeki awu madoda Ankwaya aketswa fo aga ba seo ke se andikrwece andonqena umphendula andizukhathazeka xa kangavanga kakuhle ke batla hore he bana ba morena. Ke kale hore le ske la khathatse ya le tabeng ya hore ebe bontate ba tla go bala hole kwa. ningakhathazeki ndifuna uqala kweyokuthi ke ningakhathazeki nokotata ke baye bawulala kude Ha o monate teng o tsamaya ka maoto nako e telele le tloaka. ke ukusuka le kude ngenyawo ukuza kule ndawo Empa ke lona leeto la bokreste. luhambo lamaKristu Hobane bakreste ba tisetsa maemo a mang le a mang. ngoba amaKristu enyamezela noba sesiphi isimo Mohlomong ne re ka nna ka le bonella wa isa. besinokuthi sijonge nakubamelwane Empa jwale re tswile lefatsheng. kodwa ke siphumile ehlabathini Hobane re ne re hana hore ba kopele bakgotsi ba bona mekomoding ya bona. ngoba besingafuni nabo bacelele abantu babo bazofaka imiqombothi ezindlini zethu Hobane ba tlo re bona haebe le ba siyeng ha hangwe. ngoba kaloku xa bafake abantu bezisemqombothi apha kuselelwa apha kwabo izawuthi xa bethetha abantu bamane besithi hayi ke apha emafundleni senza into ethile kungekho mafundleni Empa ya bubukisa morena. kulawula uyesu Jwale e be le mane me ba jwale ha re nka dintho tsa bona. xa sithatha izinto zabo Ho bebe hore le bona ba batla ho tlisa bakgotsi ba bona le mekombothi ya bona. kulula kubo uba mabazise izinto zabo kuthi ngoba siqale ngozifaka kubo Ho na le lentswe le reng bana ba morena Modimo. Ho batla hore re hlokomelaneng ho tla sa ra hloka letho ho ba ka ntle. ithi loo nto kufuneka lonke ixesha sinakekelaneni kungabikho nto ezawukwenza uba sihambe siyoyicela ngaphandle ehlabathini Noba mhlawumbe o teng mathata mozalwane moineng. noba kukho ingxaki ekumzalwana Ha re nahana pele hore re o fihla pele moo re shebe mathata a hae. masikhawuleze siyofika kuqala sijonge ingxaki yomzalwana Hobane jwale ba tla bane ba mo kgelose ba mo thuse re le siyo. uzawufika aba bangaphandle bazomcebisa kanti bayamkhukulisa Jwale re tswile ya lefatshe bana ba morena. siphumile ehlabathini bazalwana Ke ka baka leo ke reng ke kopela tshwanelo hore le tsamaye re feta metse e mengata moo. kungoko ndithi ke ndisicelela ixolo into yokuba nishiye imisebenzi yangaka niyotshona Ke la ka utlwa bana baina ba bang ba kereke e nngwe ya lefatshe lena. ndake ndeva abazalwane abanye bezicawe zehlabathi Ya ha re fihla mona ha moina wa bona. xa sifika kumzalwane wabo Re thusetsana le yena. sincedisana Bona ba le siko.
bona bengekho. Abasabafishana konyana elipha. Fika ngela xesha lomngcwabo. Ke ba botsa ona nentse lika. Sibabuzwa benikade niphi? Ba re bona. Family ena itlamehile hore e thusa batho bana ba lale mona. Bathi le family yalapha efuze bayincedise kwabantu balapha. Bathe ba uthusa lo. Nabo sebakwazi uncedisa. Empa he una ke ka se ha re butaywa. Wena thina uKristu asifundisanga njalo. Ba ka kuba ibeti. Hazara tsofa o jaga boima ba moyena. Masingoyiki uthwalisana unzima. Uthwale unzima umzalwane wakho. Kita bona he bana mamrela ke kubai. Ke ba le ba le ngolole. Sizawufunda ke incwadi. Moyo ke le bonati. Incwadi kaBeNkosi. Incwadi yokuqala 5. Chapter 5 verse 14. Bulisanani ngolwango lothando. Uxolo manibe kuni nonke enikuKristu. Amen. Amen. Yeah. Dumedisanang ka kako ya lerato. Bulisanani ngolango olungcwele. Kako yena iyahlalosa hore ke ya lerato. Olu lwango liyachazwa lolothando. Hobane lerato ke lona le ke modimo ka bolona. Ngoba uthando ngokwalo linguThixo. Ha motho a sena lerato hana modimo. Umuntu xa ngenalo uthando akanaThixo. Osa modimo e bete. Ho dumogana o tjetse bophelo ba hae ka baka la runa. Kuthiwa inkosi incame ubomi bayo ngenxa yethu. Le runa ha re tele bophelo ba runa ka baka la baena ba runa. Nathi masincame ubomi bethu ngenxa yabazalwane bethu. Ha o bona moena a hloka. Xa ubona umzalwane wakho edinga. Hobaneng o mo patela pelo ya hao? Kutheni lento ukucaza uba awufuni umtyhilela inhliziyo yakho? Lerato la modimo le kae? Liphi uthando Ha o lukaThixo? sa mo thusi ka seo wa se hlokang. Xa ungamncediyo ngale nto ayidingayo. Lerato la modimo le hokae? Luphi uthando lukaThixo? Empa ha e le ha o etsa lentswe, Kodwa xa usenza ilizwi o dutse leratong leo, uhleli kwelo ke luthando. yona kako eno. Lolona lwango olo. Kgotsa modimo a ibete. Ke kopa ke re shebe diprofetia mono. Sizawujonga ke 24 verse imizekeliso. Imizekeliso 24 26. Endaweni Tumisa,